أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وكفى ثم الصلاة والسلام sitayi arsikeji maɓɓe no woodi no wonnari ɓe nafa e barke yo allah lummin ɓe hoore jam moƴƴere si tawi ko aksi muɗum kadi yo allah suɓanoɓe suɓano en fo meɗen ko moƴƴani en adna ɗo moƴƴani en kadi laakara ya rabbal alamin leydi meɗen lagine ndi yo allah waɗu barke e mayri yo allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah enen kadi yo allah waɗu en laamateri fewndi nunɗundi hulori allah toɓɓere aranere ko mi andintinta kon haray inchallahu kala mo allah tawni yo allah tawni en ɓe allah hon tawnoyta ɓen juma arowo ɗo ɗum hawray le 8 mois de juillet ko nden nyande woni nyalande arafa. Nyalande arafa ranen arafa nden nde hawrondiri kadi e nyalande juma iidije ɗiɗi tummoniri nden nyande. Nyalande arafa ko nyalande jeyande e nyalade ɓurɗe e mawnude ɗen ka Allah e teddude ɗen e yiɗede ɗen ka Allah. Ko nyalande nde Allah hon ɓurata rinɗingol jiyaɓe makko e natugol e yiite jahannama. Nden nyande ɓuri guluje 70 ittete ka listi yahaynoɓe yiite watte ka listi yahayɓe aljanna. Yo Allah taw hara ɓalli meɗen enen e mawɓe men fu harmani yiite jahannama. Nden nyande ko hanuɗe wadde go'o koyen wakkilo hooren. Sa hoori nden nyande Allah yafotoma bakkatu ko waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arewre si tawi hara hina haqqe goɗɗo. Ko hanuɗen wadde nden nyande ko hebbingol wi'ugol la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ko o du'a ɗo ɓuri e lollude ko oɗo ɓuri e sellude ko wowlete nyalande arafa. Mi fillito la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Si a hoori nden nyande Allah yafatoma bakkatu duuɓi ɗiɗi hitande wotere feƴƴunde hitande wotere arore. Nyallal ngal foppu nden nyande wowla o du'a ɗo watta ɗon honɗum subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar. Watta ɗon honɗum la hawla wala quwwata illa billah. Sa wuli ɗum ɗa ha ronki watta ɗum ɗa kadi watta ɗon astaghfirullah wa atubu ilayh. Ko ɗum woni ko nyalande subbon hinagol e jantagol e yettugol e mawningol Allah. At-tahlil wat-takbir wat-tasmid wat-tasbih wat-tahmid. Ko ɗum ɗo hande wadde nyalande arafa. Joni non haray horgol nden nyande haray ɗum ko sunna jeyaɗum e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wasallam. Hiɗen andi non no woodi nokkugo kaɓe haɗi horugol juma tun kono nonna oɗo ɗo hawrondir ko juma ko woni haɗa horugol juma tun ko so tawi ko suɓugol nden nyalande ɗon tun hoora nden ɗon tun ɗon ko ɓe inni ko ya horu alkamisa hoora juma ma hoora juma horoya asewe. Ɗo non ko ɓuri e moƴƴude e labede e futugol wakkilo hoora alkamisa on watta ɗon juma. Hiɗen andi horugol alkamisa kadi ɗum kadi ko sunna. Hoora alkamisa on watta ɗon kadi juma on e asewe on kadi hoora kadi ha iwta ka iidi ma ha hetta layya ma on si tawi ko a ettowo layya. Haray ɗo a heɓi baraji e nder baraji moƴƴere e nder moƴƴere. Yo Allah newnan en wawen horugol nden nyande wurnita jemma on kadi. Joni non juma on nden nyande woni arafa. Wurniten non jemma o juma. Wurnitugol jemma juma on tun tawno tawa e moƴƴere. Si goɗɗo maayi e jemma juma ma nyalorma juma haray himo tañƴinana mo jortana moƴƴere ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jon non o jemma juma ɗo ko ɗum woni alkamisa on hino wetude juma on ko ɗo woni jemma juma ko jemma nyalande arafa nden kadi. Ko ɗe nyala ɗo ɓuri moƴƴude ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wasallam woni ko maki kon haray wakkilo ɗen wurniten jemma on naafen nden nyande jangen Qur'an insinoɗen itten sadaka toroɗen Allah toroɗen mo yo yaafo en toronoɗen hoore meɗen e dendangal julɓe ɓen e kala mawɓe meɗen fatiɓe e dendangal ardiɓe julɓe ɓen fappu yo Allah yaafo ɓe hokka ɓe aljanna. Si tawi ɗum non feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe haray ko honno mi andintinta nden nyande hiɗa hoori a waɗi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir a juuloyi kadi juma. Hiɗen andi mo juuli juma je jumare ɗo wo juma ha e juma sumaye ha e sumaye umra ha e umra wo ɗum ko yaafoto ɗum bakkatuji ko woni hakkundeji majji kon fo kon non ko sen weƴƴitike jani
halkayɗi ɗin jeɗɗiji halkayɗi ɗin sen woɗɗitike ɗin non Allah yafoto en ɗiɗa en fof eɗen andi jeɗɗi halkayɗi ɗin no tawa e majji shirkal ngol Allah e bile yagal ittugol wonki nyamugol jawdi alyatima nyamugol riba toñugol ɓeygu muɗum e dogugol nyande hare hakkunde julɓe e heferɓe ko ɗiɗo nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ijtanibu mi toriki on woɗɗite as-sab'ul mubigat jeɗɗi halkayɗi ɗin ɗiɗo ɗi halkay bani adam si ɗum non feƴƴi horgol ngol ne nyande ko honɗum waɗɗi en kadi waɗugol ɓawo ɗum ɗo e nder ɗe balɗe ɗo ko balɗe ka moƴƴereji woni ko waɗete moƴƴereji ka waɗete kala moƴƴereji ko waɗete kon fof ko waɗugol ɗe ɗi ñalormaji sappo ka aranne donkin ɗo haray ɓuri e moƴƴude jon non ko ɓuri moƴƴude kadi ko waɗa kon fof e ɗiɗo ko hibbugol ƴiƴam ko ɗum woni ittugol layya musidɓe julɓe tedduɓe kala marɗo feere wataw añan hoore makko yo ittu layya sen andino valeur ittugol layya goɗɗo o hoyɗino himo hirsude ɓiɗɗo makko annabajo hoyɗi hino hirsude annabajo o inni kadi o hunnay kadi ko hoyɗi kon ɓayna seytane holli mo tawata pellet ɗum ɗo o wakkilike ɗum ɗo annon joni jaka yo si tawino hara ko ɓiɗɗo ma on hirsaynoɗa pellet jaka wattano sa ronki jettugol 150 € ma 200 € itta dammo layya sa inanoma ko paykum ma ara nun ko dikkoro ma jatturo on ma ɓurɗo labede on ɓay ko ya subu ko ɓuri e moƴƴude ko andi jaka waɗatano mo ami ittugol mbuuɗi ɗin hirsa dammol on non so innano ko ɓiɗɗo makko on hirsete no on non o waɗatano ɗum ɗo jonno mi yetoɗo toɓɓere wotere pet baraji ko woni e neɗɗo mo itti layya toɓɓu gotum pet mi wowlata yeru embere leeɓi ko woni e dammol kolkon ko non baraji ma ɗin fotata ma ɗum baraji ma ɗin hino ɓuri yeru embere leeɓi ko woni e baalingin kon ma mbewa mbam ma nagge ngen ma ngeloba mbam kon wawi kontude ko leeɓi jelu woni e ɓandu baali koto wawata kontugol ɗum awa baraji ma ɗi no ɓuri ɗum no sabu ko ittuɗa kon layya hay so tawi ko nde moƴƴere ɗo tum waɗɗa e nder hitande fab haray a waɗi buyi goɗɗo wawata kontugol ɗum jon noon ko ittata ɗo 100 € 150 €. Siko sodunoɗo law 100 € yonay dammol. Hino sella kadi hara ka wonɗo Europe gama Amerique naɓaka meɗen ɓe hirsanama ton kadi ɗum hara hino sella. No sella kadi sa itti higga ko arata newaki ɗum kadi wona probléme ko nde newi wo itta ko sunna tentinaɗo. Haray ko kolɗo kadi aroye tawyama ganin si gaɗa sir ganin sirate hiɗa fala lumboygol sirate kolɗo ko ƴawa e hoore kolɗo koye lumminoyama yo Allah lumminoyen en fo meɗen sirate. Jon non haray ko hikki ɗon kadi ittugol ngol layya no sella ka goɗɗo ittanama ittangol ngol bimana joni naɓaka meɗen ɓe ittiranama ton an a fiɗi anniya on innamal amalu haray ko binniyati ko ɗum woni ko ƴettirde. Jon non kala fiɓunoɗo anniye wondema o itta e layya on haray wata o ittu peɗa wata o fembo wata o ittu leeɓi ley nolki wata o ittu leeɓi ley wuddu ko ɗum ɗo haray woni sunna on. Amma non so tawi hara ko simple moora gongol haray ɗum non ella ala e konngudi karamokoɓe buy haray ko taƴorta ton kon ɓeyni ɗum non ella ala e muɗum kono noon yo on tigi mooro aɗa ɗum ɗon hewde fiwata taƴu haray ko ɗum ɗon ɓuri e laɓede haray ko ɗum ɗon kadi ɓuri e fotude. Haray si on tigi kay itta e layya on koyo on tigi hooru hay so ittata layya koyo hooru ha tuma nde o iwti ka iidi o on say non hande kadi o taƴira kol dammol kol o itti layya ko ɗum ɗon ɓuri e laɓede. Si tawi ɗum hara ko nokkugo wona ittanede haray inchallahu ella o ala e muɗum. Haray iidi on ɗo kay musidɓe julɓe tedduɓe toɓɓere hikkinde ɗon nden enen wuruɓe Occident ko juldeje ɗiɗi marɗen e nder hitande fuu ko julde suuma e julde donki. Neɗɗo fuu neɗɗo yo eto nden nyande an e patron ma no gerdoto wo gerdoton eto ya juula iidi. Kono ta innu golle ɗen mi heɓari congé sabu nyallal gotal. Wonde hiɗa ƴetta congéji joni hara ko congéji fenandeji naɓa kaydi hara ko maladi inna hiɗa nawni hara a nawna naɓa kaydi hara ko sabu paykoykoy naɓa kaydi hara ko sabu ronkere naɓa kaydiji hara ko sabu haajoy ni tum naɓa ton place a argumentji tum fiwata yahu nden nyande ɗo non iidi on ko laabi ɗiɗi e nder hitande iidi suumaye e iidi donki wakkilo nden nyande musidɓe julɓe tedduɓe mo be nden nyande ɓorno conci labaɗi fotuɗi yoɗuɗi yaha holla welo holla ɗum ɗo ko sha'airul islam ko jaaɗo e mandeji tigi tigi on fi l'islam hollugol welo nden nyande pay koykoy sonnaɓe ɓen
foppu ɓorne ha moƴƴa surtout non kadi alhamdu wa shukru lillah hawrodiri ɗo kadi koye samedi woni ko hawrata julde nden ko minata non arafa na innugol lagine menen mi yii ɓeɗo ɓe yiyari ko ñande yahuɓe hajjuɓen daroyi arafa wo ko nden ñande wiyete arafa haray ko bimmi ñande arafa ko nden ñande kawonni julde innugol ɓe hakka juuli hande menen ko jango men juuloyta haray ɗum ko faljere ko makka perte mari arafa ñande ɓe inni ɓe dariki arafa o sa horari nden ñande haray ko an andi ko honɗum hoori si tawi ɓe juuli bimminen ñande an a juulo yeeso ton haray ko an andi woni ko honɗum juuli kono noon arafa on ɗo ko ñande arafa on daroyaka marɓe arafa ɓen ɗulle ko makka haray ko nomi falno andintinde e telen nden toɓɓere ɗon wata eto ɗum fuutama woodi buyɓe hoori duno ɗen rowani arafa wallahi hikka ɓe wawari horude tawata ɓe wonino e leypide maɓɓe enen ɗo kadi e raɓɓiɗuɗe ɗo ko lutti ɗo hande kadi ko alarba e alkamisa balɗe ɗiɗi lutti ɗo kono est ce que enen ɗo fo en tawete ko Allah petto woni ko andi ɗum ɗon yo Allah subhanahu wa ta'ala on tawnu en si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ɗon andi ko honɗum welnata o iidi ko si tawi fo holti ko welnata iidi on ko si tawi fo ñaami ko welnata iidi on ko si tawi foppo heɓi ko ƴakkatewo musidɓe julɓe tedduɓe mi fewtina enen wonɓe yaasi ɓen fop ɓe Allah subhanahu wa ta'ala newnani jarribori yahugol leyɗe porto en fof en torodiri yandi wata luttu hay e gooto e mawɓe meɗen ɓen e mawɓe fuuta jalo ka nder hoɗo moɗon nden ñande mo heɓari hoyretewo ta luttu hay e gooto nden ñande hay siko kilo hun gotum mo be nden ñande yo heɓu hoyretewo ko ƴakka kañum e ɓiɓɓe muɗum miɗo toro Allah kala ñamminɗo nden ñande mawɓe muɗum tew toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ñamminoymo ñaɗɗe ɗen ka nder aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala holtinɗo mawɗo muɗum ñande julde mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah holtinoymo ko wiyete kon conci ɗin harira ka aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala nden ñande wewlinɗo mawɗo muɗum waɗanimo goro julde weltinimo mi toriki Allah yo Allah dandumo e kala ko wiyete kon suno wallahi summa wallahi goɗɗo weltinta mawɗo muɗum o ana goɗɗo ñamminta mawɗo muɗum o weele goɗɗo yarnata mawɗo muɗum o ɗonɗe goɗɗo holtinta mawɗo muɗum o hola goɗɗo okkorta mawɗo muɗum o tampa goɗɗo okkorta mawɗo muɗum ittanamo ande o ana goɗɗo fittanta mawɗo muɗum gonɗi wallahi o wulla wallahi no summa wallahi no mawɗo ma o weltoranma wo ko non yiruɗa jamma aduna wo lakara wo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo ridal rabbi fi ridal walidayni weltingol ngol Allah weltinayɗo on fof tageefo ngon fof wono e weltingol awa andu kadi tikkere Allah nde